Nalazimo se u medicinskoj školi, danas ćemo da govorimo evo vamo o osnovnim problemima koji su u medicinskoj školi. Šta je ovdje osnovni problem? Koliko traje nastava? Od jutra 7. Znači vama je spojena praksa. Teorija. Znači od 7 ujutru ste u školi do navečer. Da. Da li imate fiskulturnu salu? Imamo fiskulturnu salu koja Gdje je... idete? Idemo na hirurgiju koja je 25 minuta udaljena. Evo vamo, da. Kiš, snijegu, sunce, nebo. 25 metara fiskulturna sala. 25 minuta odavde. 25, dobro. Koliko niste imali vodu? 7 dana, cijelu mjesec dana. I više. Koliko često nemate vodu? Periodično. Evo vamo, često znači nema vode. Šta je još problem? Grijanje. Uski hodnik. Grijanje, uski hodnici. Dođi vamo slobodno. Šta je stablo? Table su nam jako loše, ništa se ne vidi kad se redom ispisuje po njima i... Kako je bilo teba u zimu? Bilo hladno? Jeste, bilo hladno, s tim što popravili se on navodno to grijanje, ali uvijek... Uvijek hladno bude. Vode znači nema često. Da, nema. Mediji su pitali, direktor je rekao sam da nije bilo jedan dan. Ne, uglavnom se oni izvlače da je u pitanju problem sa vodovodom, međutim mi smo provjeravali u okolini naselja, svi imaju vode, jedino ovdje Kosovsko ima vode, čak su ovdje nešto oni radili vezano za vodovod, ja mislim da se napravili više štete nego korista. Jel smatrate da treba zajedno ove probleme da rješavamo? Da. Hoćemo onda zajedno da se priključimo svim ovim srednjoškolcima iz tehničke škole, vi iz medicinske i drugim srednjoškolcima koji imaju probleme. Hoćemo.